Talafatu Talafola Radio Samoa i le nei fo i aso lua, usi mai alwhaafonga o talo le tae au. O le a se e au kilani i lapata inga vaenga tolu mai ana nei. O le aso le aso mule mule o lapata inga vaenga wha, ma ua ato fo i aile tolu se fulu wha aso talo na nofo au kilani i tapu o le vaenga wha. O se whai unga wa saunole pale mia Jacinda Ardern e le wha apea, a mea ua umala tātou ngā luenga, ma e le o iai se suinga i le afu afu, po o le li o tangata o lo tātou mafuta. E lua vai aso leo le ano no foi au kilani le vaenga tolu, ma o lo fua e toe ilo ilo le kāpeneta i le aso ngofua le aso wha leo o ke topa. A o ta pena i la le vaenga tolu au kilani, ewi o le tāpuni a pea a onga se ia vanga nai whanau o tātou whai ngā luenga i le o iai seisi ma whai ona vaia. O leo wa wha malo sia le tatau na wha o ngā mask po uwhi fofonga, i lalo la pata inga vaenga tolu, i to tonu a o ngā maululunga. O i lātou uma fo o lo fia kolo sia tua oi mo fuanga le tangata lava ia, e te taua na alu ma le wha amaoninga e negative siakil COVID na whaia i to tonu, o le fitu se fulu lua i tū la. Ua sawe fo i ma le wha atonunga mo tangata mātutua o nos furu lima tau sanganga i lunga o au kilani ele i whaia se tui, e te taua no nofo i le fale se ia vanga na wa umatui e lua. I wha maunga tu sa male luas fultolu wafe o tangata mātutua nei ele i whaia se tui e tasi o tui ale Pfizer. E se mai ia au kilani, ua whaia wha apitoa se vaenga o lapata inga vaenga wha, mo i lato umolo no nofo i mangatangi i mātua Waikato, ona o tangata i to otolo e feso o ta i le pangota lea ua mau e le wha mai. Ua polo i aia le pui fitu se fulu o le tūla fono, le tatau ia i lato neie no nofo pe ngā lulua i lea pito nuu, ona no nofo i le fale. O loo whaatalo sanga i nei fo i mai lato na sia mātua hauraki talu mai le aso valu o September e a ngai mo siaki. Mata i tū a unga le fulu, ma whaanofo e sia se ia o i le pō le aso whareile nei, po o nisi fautuanga mai le soifua malu loina. O leitu lai whāna nafi na a mata whaamamalu i nei lea suinga mo se vaenga Waikato ua whaia whaapitoa lava la latou afu afu, a o sa ili pe ua pipisi i tua i si tangata le community le Delta. E pau suinga mo isi vaenga ni usila ese ai au kilani, o le wha au popo tangata i whaata singa. Ele i eise suinga i le lapata inga vaenga lua, mo isi uma vaenga ni usila i le wha ai unga na au maiana nafi, ma a o toi no nofo ai lai le vaenga lua, o le ua si itia na o le whainu o mero i lato e mawhai o na iai i whaata singa. Mai le lima se fulu tangata na mua i whaatanga i lalo le lapata inga vaenga lua, o le ua tu i lunga i le toa se lau i lato e mawhai o na whaata sia i tonu o fale, e au fiesau ni ngā lotu, o fale ainga, fale taalo, fale kalapu maisi, o lo tu mau pele to se lau o tangata mo whaata singa o lo whai ei whafo. O le swinga mo whaata singa i tonu o fale, e a matalo ia mai le to e tasil minute i le se fulu lua na nei. Ua maua le wanoa se tasi o le a ingo le tamau o fasi o tia lana whanau to o tolu i Timaru. O Graham Dickerson, ua motu sia whaafua se ile mafutanga malana whanau teine to o tolu i le aso tofi tāluai. Ma o le mata upule nei o to e mōli ai lona to o lua i mōli ango le fasi o ti tangata. O le aso sana wha iloa i le pale mia Jacinda Ardern, o lo tau mawhaile au whai ngā luenga e sa ili se awa noa i nofuanga wha anofo e sea. E sa wai se tasi o le aingo Graham e wha atasi mai ia a o iai i nei taimi whaingatā. Ma o le aso na nafi wa wha amauti no mai ai, o lea ua maua lo na wanoa. O Graham malona a inga, o lea wha ato atau nui ni usila mai Afrika i saute i le wha ai ungo au kuso. Se la wafe ta latu pe pepa ma le keli o le ta amale tumu i KFC, lena mawe poloka leo i tua oyo au kilani. E to alua i la ua sa i totono le ta avale na mawe le po le aso sa, mana i ite leo ina ua toe U-turn, ma toe wha asawa ina ua vaaya leo lo whaia latu poloka i saute o au kilani. Muli ai toe maua, mai lo ai o mai Hamiltone. Luas fulu tolu, ma le tolu sfulu tau sanga le mātutua i la ua wamolia nei, ma e iei o la ua so o tanga i kengi. Ele o mauti noa se aso tutu la ia i lumo le whaamsinonga i molianga o le soli o polo a inga le soifua maloloina, ma e ono iei nisi molianga wha o popo e tusa ma reportia leo. Tala wha o le tae au? Ua sue nei lumo le whaamsinonga maua lunga le polo a inga o le o wha amalo si ai le tatau na whai o tui, mo tangata whai ngā luenga. O le whinaua leo lo tū lai mo se tasi o tangata whai ngā luenga a le vaenga o tiute, o wha amalo lo mai le ngā luenga ono le muso e whai alo na tui, e le o ngatasi lea wha ai unga ma pui o le tū la fono, ma e le o wha atanga ina fo e le tū la fono le wha ai unga lea. E o lava fo i tū o lo o iai le malo si ango le tū la fono, e le o ma oti, ma ua whai lea maava.
O leo lo whaatanga le vaenga sfultasi le tu inatu le whaatono le soifua malo loina Dr. Ashley Bloomfield, po o le Minister o Koviti Chris Hipkins o le malo si anga mo ia polo a inga. Fina o le loia o lo tu mo le whaatono le tanga luenga, o leo lo whaatanga le tu la fono le malo si anga wata uo extraordinary power, peita ai, o lea tātou te iai taimi o whaamatalaina o extraordinary times. O lo whaawau le fina wino le neimta upu le whaamsinonga mawalunga i Wellingtone, ma utalia fo il whaamsinonga le tālo sanga e awai ne i whaalawi loa le suafo le tātou whainga luenga ua a fia. Tala nao le nei tae au, manuia nei aso.